It's nice, eh? The beverage everybody. Opa! It got warm already with coffee, so we can take it off. Torej, z veseljem bi zdaj povabil Pirino, Raškovič in Moniki Belucci, da otvorita Galerijo Emporium. Opa, tako strong, eh? Seveda, to smo naredili zaradi fotografov, da boste dlje časa lahko fotografirali tale trenutek. Ja. Naprošamo pa najbolj spretnega izmed obiskovalcev, ali imamo kakšne škarje, tile moderni mobilni telefoni. O, tukaj so, ja, seveda. Monika, the honor is all yours. Škarje pridejo vedno prav. Hvala. So, proclamo l'Emporio aperto. Bravo! Torej, hvala lepa. Galerija Emporium je torej uradno odprta. Hvala Moniki Belucci za njene besede, njeno akcijo. Seveda bomo zdaj tale trenutek tudi zabeležili za večno v tem fotografiranju, potem pa ste seveda vabljeni vsi ostali.